rule ki makada rule number 269 ki makada any koi ki committee report photo ko se amend taw ya ba amend taw means ngasi ki business budget committee 2024 ki asiki budget session ki taw ba sida akoi na only issue se masi ji khanna na gi dam ta mana min mangani matam bi sida matam sangdok tarasu matam ama honorable leader of house na pina na ba ngamba power ma yaure 271 da adu jo haire adu ju yadre then adu itar di hogi le issue se ngasi jathaga da session ji di constitutional mandatory session ba tha taru hek manung da amuk phangodam ni aduga atoba ama da ngasi session ni ga ta numi ma le session amana hogi supplemented budget se border account se July ki full budget or July ki thabuk chana na ba tha hongi si pass to gaya adu di ama 2023-24 ki supplemented budget su adi sido ke putho ke pushing ke balok thok hundu di ki su pass to gaya da ba regulation ta da na adu ki compulsory mandatory ro ba budget ne session ne ba adu ta di how si na ngasi rathari be se hogi se thari ba hogi violence masi si lo chana na ba any upay me terke MLA ko hu yang kai pusin lo chana na ba house what if no na di threat be na thoya kana na to ri ka bai to je khana na ba edu na mukta yaw da ba to agenda ama masagi akhona amend to bi hana masai pung 10 makhai da khon motion ma khoi notice ma khoi me amendment notice mo da thaya ba thare receive to re pire de khon ka amend ka hare ai patok je ko this house agrees with the allocation of time proposed by the committee for allocation of time 1 day sitting or part thereof for the discussion on the present burning issue of ethnic violence ongoing almost about 10 months in the state haibneba sisi tongna bi dang tama to biu haina kon notice thareba thaba sida honorable speaker matam piram kanda any bill ma pass tawba or any resolution pass tawba house na pass tawba tawga ni athing mam laita athing ma pocha na lokthok kadam ne ba ai khoi na post tawra thinge khoi email khoi mari na thinge masigi kanu se hariba kanu gi business advisory kanu committee report se pass tawba ya hiroi hana thinge thingi ba poto akhoi ba na lokthok pi kadam ne ba ya da na vote tawga dam ni vote tawga table vote hadi bi ni yes no ai ba vote tawga dam ni adu sundau to bulldoze tak khreba because of honorable leader of house ke kano leader house ke power matu na honorable speaker tawge tawge bulldoze ta changare ado ta godi ate honorable ai chairman president haidu hoji house ta thari bulldoze ta ta haire rule je bulldoze ta khaigare ba gen rule ki makha da khoji chati film de laisilakte aduna ni ande ke khoji issue ji matang da house khoi khoi lebak thibina haijari se moin hari bati khana je harakan polling da zamien ka tani ado de mayam putang member punang ngang ba ya ba topic to the only Friday man ka tane ba handak phangi se ado ta khoi ke do tai imai bel manum pudele ba indigenous people punamang na praja section sesu punamang na kari hare house da phamo hare se solution porang na issue kana se issue solution na ba aduga masagi praja na pami ba demand tor ba member se masagi madu do pota thabo na pangthong na ba tawna na ba ta tawji haiba poto ne ba khoina ngasi tawjurui do adubu sarkar sina amdagi awle issue se yang kana seriously lo da gudam do ngasi khun kholiba mo sanje khoi gi amendment tawi habja sina aidi orba malen khale ba du dang haje ke tawnu